nigo mugoko homonene hasaba nyakenyoro ba botondo yamisocho hime yabo machoge barabu maiga yomugaka Evans Birundu okore gesibo kemiaka emerongo ibere Evans niga bwatinanzibwe n'obasale asekolende bono asokire karo moye abuna ebundi yobwagachi abayigo mulisia wekanisa yegi Adventista abange nigo babeire keroli enganije go muri kitodipo nyasanya arobotirwa senchira yobwikira nomugoko otari nekerengo ase sabari ye myaka 20 kobaime ase gesibo yabete gekumubwaterania Evans Birundu kurwase kenyero kya botondo ebunge yabo machoge chache niko yaikomo elyo litukulia lero asogosiborwa nakobo musibore asogochikomerana ne amate yaye Maria tankor ku Evans Birundu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenilinda tangu niingie gerezani mpaka wakati nimefika kwa poma yangu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu amenilindia familia yangu na kuniwezesha nimewaona katika maisha haya. Gusangamo nere ni garinge gokora busalia kurende tamanyete nga nelimocho. Bwate tukoru tizema cyao machoge nyangoso. Inche ena engo musalia na manyete goso busali negentekebe. Lakini bwana ngaika asoko boko kwa serikali twango tale grupu y'abantu nani kera twango korobu ali abantu twayite ko bwatu abantu mbane tukaika kotini oyo maka agatibwa tukasibura abantu batatu twabeire chere myaka yonse paka bono ibo ese mugende obugimo bwaje imase chera nigo bwabete bo kumwegeria obugimo bonde bwensegende kera na yete chera obugimo no bokongu bore chera ime na jagete bosongo chera ya bosongo nkaenda chera yo ya kiposi ngaru kiposi ngacho mapei ngaruo mapei nande ngairadire bosongoga gente kebe pia sobugima bore ime ya chera no konywe sigara no konywe nyasore no gukora mangana y'ubunyaka aria sabantu batanya tageti maiga yaye karase sabari ye myaka 20 igo yamubetereretie ere kwegera ekosio bobundi nabo igo engana yamuiretere gutamira ekanisa emyaka 20 na somire tioro chiye kanisa kurwe gireti 1 paka 12 na kodire obobundi bokwagacha chinyomba asabeteka kuranderirwa ogotoleka na gonchoreria koba umulisia bwe kanisa engana bono yarolekana koberwa keroli na chaplain kurwa Kisii Main Prison kutokana na mafundisho ambazo tunapokea kwa jela na ambazo chaplains wetu wanafanya. Evans amebadilika sana na kawa amebatizwa. Tangu batizwe amekuwa mwaminifu kwa kanisa, kwa kazi ya Mungu. Hiyo muda amekuwa mtu mzuri na naamini ya kwamba niko na imani na tumaini ya kwamba akienda nyumbani atakuwa ni mtu ambaye atakuwa msaada mkubwa katika jamii yake. Kenya Prison inahakikisha kwamba mtu anapokuja gerezani hata kama alikuwa ni mtu mbaya, lakini mwisho anapotoka anatoka kama mtu ambaye amejirekebisha sana. Tunaambiwa kwamba kazi yetu kubwa ni kurekebisha na haki. Yurenge no mugoko munene ase amate ya eboigo yagokera aso kumwarigania umugako yonka ase ntunda yende bari no gosemeria ngani gobona onchureirie nande nigara chikomenya ubugimo buya asama tukare busio. Majina naitwa Wilta Bosibori Birundu. Mimi ni mke wa Birundu. Nimekuwa na shinda mbalimbali kwa hii boma, kusomesha watoto, kuwatafutia hapa na pale, lakini nimevumilia yote. Si kazi rahisi. Siasa hai kuelekea mbele. Ninaomba Mwenyezi Mungu awe akitulinda na akituongoza kwa kila njia katika maisha yetu. Ekero muntu abekiru nyuma yegesubu tali ngai go bono gabekiru right off ngabo muntu ago change kubori orenga abo muntu mungao nyasaye wetu nyasaye bwata mabera iko nintu no mwanya nto to gutwara amabera na ende tonyare ko batokumenyamo asobwamo na sobwanjani ese muje amate yeiga gotigara tatu mwabatayo gukinira obokongu Evans Birundu nigo bono ariganirwa ne kanisa ya ria Murara SDA abanyakenyero nigo boigo batwara mugoko munene asbarolekana kumwarigania ngana bono anyara kubainekeria ingana chikogenderera kumukorera nyasaye emirimo na boigo kulinda amate yae asencherengia rona soete kanisa na arorire chenchi enene asendenje
kubwariri naenge isiko ye kanisa iga naso omonto agochacha gochenjia tabia onye kogochenjia tabia paka ochenjie tabia onye togochenjia tabia basi naro nabo koba omonto otaikiraneti n'obongo obuya neng'ana yende turachikurigereria sentunda yende obogima bondo obuya maega yokurwa ase egesibo ripoti rigitasaini kiao kia gatembe kuru gase kinyoro kia Botondo gigotoke wodi yabo Chiborabu ebunge yabo Machoge Chache ilietera nigonkorokwa Dipon Asanya.